Hi guys. May pasulod mi sa mga baka dire. Kada yung mga baka nga mga wise dili jud tara sila sa pikas, so pasudlo na mo dire kay mas dagdag pagkaon para nila dire. So among gamiton paon ang iro. Kay ang iro, curious man sila sa iro, makakita sila sa iro, ilang manggukdo ng iro. So I will show you sa iro. Among himuong paon ang iro. Kay gukuron man niya ang iro nila, di ay. Gukuron sa mga baka ang iro. Sa among suwayan, ang iro gamiton aron mugukod sila sa iro, mubalhin sila sa anay daghang grass. Kay otherwise dili man pwede na mo itod ang baka, mapatiran pa yun, mabaldado tagahat. Kaya ang baka di mo sunod. So guys, ha? Här ström i tråden, så don't touch it för det smäller. Hur ska ni gå? Jag ska gå rätt ner och så in på Sveasten. Okej. Vänta lite. Ja. Du är där precis vid alla korna. Ja. Du kanske inte ska gå med ner då? Ha? Ska du verkligen med ner här nu? Nej. Snabb takt? Nej, jag får inte det. So, ayan gamiton ang kanding. Aron musunod ang mga baka. Awa. Namangon ang mga baka kay kuryoso man. Sunod. Ante, tilbaka for at dumayente. Kola. Inte ala kom. Kom tilbaka sa domfolya me. Ningon ko nga balik kay aron mo gukod ang mga baka. Hey! Go! Go! Hey! 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 Kinahanglan pa man nadlukon. O, ato mga ito. Hey! Ato ka. Hey! Hu! Shoo! Hu! Hu! Ha! Musukol man. Ha! Tana. Tana uban ta na. Nanggukuranay na. Ha! Two! Go! Ha! Hu! Di ko man internet. Hu! Sos, di man mo sunod ning uban oy. Mga gahigulo. Huh! Huh! Ikaw ka to! Huh! Huh! Na, gahit magulo kung mahadlok ng kuan niya. O, isog kayo. Pero ang bantaran, sana, nanaga na. Isunod sa iro. Nidagan sila kay gisunod sila sa baka. Katawanan. Ala, ginukdanay. Awa guys. Di lang ko magpaduol kay di mo ko magkadagan. Hinta na. Taka ni siya, isog ni siya, nitanaw siya maayon na ko. Kaya nga, basta ni isog. Nung gihadlok na ko sila. Hinta na, namalhin na sila. Tanas pikas. Moro na siya guys. Tanaw na itong mga baka unya. Asa na sila namalhin. Sundo na to. Masuod ko sa ilang koral.
Tingnan natin. So, yan ang mga baka, guys. Nasa sila sa ilang dapat harian. Kay mauman jud unta ni ang ilang karon human sila dito, wala naman ang mga grass, nya mga grass diri is good enough naman ni ang growth. Ang katason sa mga grass dili kaayo guwang ba. Mga bata-bata pa ang mga grass. Sakto nga kanon sa mga baka. So di na nasa desired nga lugar ang mga baka. Thank you sa among iro. Frase. Kay nisunod. Kuryoso sila sa iro. So asa pa dong ang iro, gisunod ra nila. O sayon ra kay pagbalhin nila. O man ta ni mahibaw isa. For how many years in ilahang paagi kay ilang magtunob-tunob ra sila kay murag kabayo aron mudagan ang mga baka mahadlok. Nya ganina. Wa man gid mo lihok. Wa man gid mo lihok ang mga baka, so ni suggest ko nga dadang iro. Kay mugukod ra na sila sa iro. Kay kuryoso sila sa iro. So muna di na ang mga box. Mga box. Ang baka. Nanariring dapita ang mga baka. Nahipos ng tanan. Maragduha man kuno daw ni sila ka team ganina. 36 plus man siguro ni kabaka. Maragduha sila ka team. So ganinang buntag usa ka team mo inibalhin diri ang uban nagpabilin. So karon ang second team mo na mo ni sunod. So sila tanan na diri. So maura na siya guys. That's it for now. Muna among farm life. That's it guys. Sa nasa namong iring. Gilaygit. Hi Pigish. Hi. Yes. Asa man ka? Ha? Magpakupot ka? Paraig mo ni siya. Bisa gusto na siya pahikap. Pagkita na siya siyang lubot. Yeah. So Pigish. So friends. Så ito yung mo fresh. Så ja. Bra, vi måste ha stängslet emellan. Det är duktig pojk. Ja, fy fan vad gott att ha dem på plats. Nu kan de beta ner här. Jävla tur inte de flyttar bort dem på Gunnars. Jag tänkte jag skulle gått i Freddes, men jag tänkte fan om vi ska gå ner i Vången och sånt, då är det värdelöst ju. Korna Är det stängt där nu? Ja, vägen är stängd. Så vi kan inte gå ner till Vången längre. Jo, gå kan vi, men köra då får man ju öppna gärna och stänga gärna efter sig. Men gå är inga problem. Nakuryoso na sad sila sa iring. Fan vilket ljust öga hon har denna här, kolla. Det ögat är mycket ljusare än det andra. Vilken blue-aktig. Ja, mer blåaktig det ja. Det är nog någon... Usa ka baka kay murag blue ang mata. Jag hörde, filmar du? Yeah. Jaså? Det visste inte jag. Nej, det är inga problem. Fan. Ja, okej. Lite smygreklam.
reklam. Reklambot. Sana. Very good. Hey, Norlands Gold. Kanila miaanig guys. Halmstad Crush. Mango Passion. Cedar. Lami kayo. Det här blir bra. Här har de det bra tösna. Kan de beta mycket här. Mm. Lugna och sansade djur. Det är jättebra. Korna. Mm. Mm. Det här var gott. Jag har dem på plats. Det är för jävla grann den kon. Mm, det är jättefint. praktexemplar den. Fasse. Fras, Vänta här. gå inte ner. Kille. Fasse. Ja. Kuryoso. Kita giro. Mm. Ang dagko kay ang baka guys. Kom kille. Fasse. Går du för nära slutar de. Ha? Går du för nära så slutar de att beta. Ja.